go and see if you are to work to Charlie and swear to God. So wow. Mucha ntagwa akoso police for sure baby omugina obi anhwe baby omugina enti we ya rahosem kese a asi e wa Accra abusua onim ze Homowo Festival e koso na Homowo na e koso e wa Accra no Teshie no adane ntokwa ama etuo eni asekan edi ama esi amno gese edi nipa mienu ato na no mo se etuo akasa wo mu ama omawu ama pina aso e prepare na in this video be di ho komo I dey ba dey go fanta ntokwa ne baaye festival na mo ye Homowo na mo celebrate day biem ene ntokwa e wo Accra mountain so aha Penyah block media mess was any day mo obe like video no da ma post subscribe button so back click notification connect latest update na ba chere wa adwe mame e wo comment section mess was so basoa no wa video for so anya bi ahwe e to kwa Greater Accra region mu a omo biggest celebration eno na Homowo Festival eduro no de anu say omo e dia honkeka ene anigye e na eye na Homowo no e ho aka de e doso a very broad festival. It never just shemono. Activities a woman, a dozen. Hey, you pop boy festival, a woman, ya walk lala, a woman, just a baby na, bobo dance, not a dinner. Dinner, as you Homowo Festival anymore. What I say, and one cadet, a dos, I'm a didn't come video, maybe about a month ago. But it come video and a crowd almost started Homowo. Na Igbo man or Wasibi. I'm not crying, but do home come on. And young ones on the kind now. You are Homowo so. I was into Homowo, but the guy said, and one cadet a dos into more homecoming activity. A woman as I know Nanciano. The share so fair Emma a kama. Yebani waba yenye kwe woyo bobo. 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 Yebani waba yenye kwe woyo. And almost our session of the Homowo Festival friend Clara Festival. I know so no omo edi jumano e ma no eyefe. Go, so you mind ya wa do wa ya wa jamna kwanso jamna ya de odi kro so bra butukwa so kwa kongo abo amanu kwa jaman sa utu mu twan
Oso koso ko di o mai ya wa do wa ya wa jamna kwanso jamna ya de o petepe wa de bi ajabio o petepe wa de bi ajabio o petepe o ba wo no ate bi ni wo no ke wo no wa straight one ya no Jai, oso koso ko di o mai ya wa do wa ya wa jamna kwanso jamna ya de odiko so butukwa ni so kwa kongo Omudi da juma no e ma ne ye fe na omo other session of Homowo Festival no aye no ne friend no Popoy Festival. Popoy eye food eye aduane aye se galefoto no eduru ho no mo a omo eye na se omo nyina no je se de eduru ekrizo fo ma ye wo Easter Palm Sunday na most at times o say na ye tia eye abekwa edi ofie sa na Homowo omo Popoy Festival no so akwakoye eduru no mo dia efie bia mu that everyone is a girl photo no obi aye bi na omu edi bi say eye omu aduane as omu aduane nkasa je say oduma nkoma body ade no odi eja omu a enam amamre ekwan so eduduro no ana eye amamre ene amane na ye dan eduduro no say na obi a eye bi ewo fie na omu adi omu de bi kura ebodwa e de ba montene so ebedi e bia ne kama na that popoy no onkoye no Teshie say asase no na eye kama bibia e koso fefefe omu etisi kromu eye ye kire e ma ne ye fe abi ba Africa gona dani Nakai. I
Now we say out of the blue, out of nowhere, Homowo Festival na omo no food na omo dinner kama no and the kwa esim e wo Teshie Mountain so am say am no say de etuo edi ahim e ma nipa mienu ewuye ana for no See if you are young to work to Charlie and sport to ball. What's if you are in a Musha top? I will send you down with any more Musha or Musa. Out of petrol, I live now. Where go my mila? I got one la won again. Police were going to me conto konenim. Wow. Mucha to go across police for sure baby omujina obi an sure baby omujina see them mucha to go across anya ntokwa kito omu boto nyina mo fi amu ekwe fie mienu pe o ba ko ha na ba ko so samote na le ni ase hey fio we hey obo chana adu mo je Just say I don't get it. A festival na moya na Accra ho. Mo ho bia me frɛ mo ho. Ebusia endokwesi. Now, according to eyewitness no, this is what transpired the fight. The best see free Teshie nature say enkran ya na enkran amamre mu no empanimfo wa fahye ya sedu ho no mo a ene ya se wuni pakro wusu bedidi kpokpoyi ese aduani wuni bi da edu ho no mo a ena ehumu asoto enwo kakra eburo kakra ye de afra ni aye ni sei kama na esa dwom no etechire kwanim kakra ni abe achi kakra na ntuma fitayi wuromofo gireginam na afibia se base sa afahye wodi Homowo afahye no a mantem bia ne sene wodi wode ne bra wodie echi wo beti yesio ebra so adabrakafo odi wode ewomu a yesio Jamestown fo na edie na Teshie die abodie na fi ne ayati womu enya chese enya semde ni ewomu a ne se yesi wonu mu di afahye kpokoi kakra ye die ani kakra no etu akasa ga eba Homowo afahye ka ye dwom ka ne mafio ne de na mu ye dwom ne ani gie ena enyum ba ku bio wonya jole wonya yi enyum ne de na emeyo mo ne dedede say ye tuo kwoto ye abusua nipa mienu ene ye dimirika de wadu lekma ya sabia ye du ho no ma ye sinipa afri mu na wode ne ekoso no ye ntie wemra ye ba Isabella Gidiglo aveso ewa homa so a ye ne beto aso ya omu tutu omu
Ntoko esi efe anya ntoko akito Charlie and swear to God. Ntoko esi efe anya ntoko akito Charlie and efe anya omushye toko abrosandu we down. Abujiani and ya kwasu bi ye video demo na wo tie no ye di Homowo afahye na tuo koye de ho no mo nipa mienu a wafiri mu ne di no aba ye se ne odika ya ba ntia ye abodi mfie duasa edi blessing wonu se ye di nduwa ye se wafiri mu ne otoso mienu mabu no mfie duonu nso 27 years Patrick mama mate fio en wonu so kurei ye nkwa homa so Isabella Gidiglo ave ewa homa so Isabella Yeah. Eya den na tue kopie mu wa amane be na ye de abowo. Yo, iti ye kata kesi no. Ni jina tesi bugla bebia class nesi wona kata ko ene jina tesi na o de tie mu wa ha se ya. Be ka se asuje wa ha odia eye ni a wo so omu daily activities no omo na ne ti ne se ye disa nse ko ni amafo wa e ni omu tre ne se Tuesday and Opano, there's a Homowo. Almost called the for a cocoa, any youth, almost a play. Now, along the line, I'm a Panamuna, there's a hono. Youth, no, Jama group, no, computing a crab, and almost Accra and Opano. Now, and yes, you know, please for anything for one run, but the exercise of Panano. And my almost continue to say almost. Di omo juma omo ento play no na omo kakra no na clash no efa na no we diom esa say two traditional areas you know it has here juma nti eno no e de entokwa no e baaye entokwa no sia na entofu try ma ye ni omo so pie mu wo lekma na opoti mu wo lekma no ebimo a prepare ye ebimo so a say anko ya no ye do efimu e mo ebimo so prepare ye inti no tete ano etanifo etutu ana mo so obi nyama ebesi ye se be ya Sunday no main event no nama ye di nyama etutu akwemu na mo ye wo committee member wa ha say ono de o na di esi ye no ono ye mbo nkomo yes, process. First of all, your friend now, your friend now, now the leadership committee, Emma Accra. Yes, CM, yeah, like young dreams are because the contact of the understanding Kakabina, a buyer. I will say the way Mrs. Tanika and Nipamino, as more family, the Domusu prepare a buyer or community clinic, but net before you. But since Tuesday up to Thursday, you tissue, yes, you say assembly money, we, your friend is assembly MC, MP, 24, or Teshie Homowo, almost the Niama better, the Niama better you, because about the next Thursday, Fridays, Teshie Homowo, or Silent Park, the Sunday, and May event. And you're bound for probably so like almost bonfire said. The other day now Sunday week as in jail at the ST or Tuesday and see or Sunday week. So but 60 idea me to kasa maybe a kasa there. The beer there you'll be a college or be a year in business in the Maniama. So be a year to see. Hello. Yeah, madam. Yeah, madam. Sanye wo ankasa wakan wo mu se wo se amanfo okọ munyuma so ye wo mo niema de so afahye no yenwie ye festival no eti ni akoso yi waka so se ye nhye danchi wo bia mo ntehwe motoa so se ne wo kan me dam bebo ball mbe ye bibia ebekọ yie de mo ntwentwen so kakra no emma adwendwen mu. Yes, and not here, like me can say, for maniema, the your more meetings, or more, you know, like different fathers house, like client houses, or more meeting. Now, you say, you better not your general meeting. Now, you will be
na omuma asunje na awowo omo afa amononi on person hwe no na omumbra because of incident na Tuesday no ema atọ viral ama nipa bebre so nipa bebre to say on be ba Sunday we ba the time middle class e penifo no like akata eno so enam hesu so me gidi pass Sunday we there niema beda yi na omo ya ma dwen so omo ba no Sunday wo no be hwe ayo nti na chasa ye kan mo ba yiri security mu bambo ahwa ma niema tumi akoso na ansa na no deport na nam so ma atuo ne to ye opani se meka kakra atuo ne to ye no say people na like on be ye no se opani no like kin no or Teshie no aye ni die afi ba ku bisu ye fra no ni ma to original don no to ba be ni die ona le say Intiasie embem war na the youth of original Macedon, the youth of the king, crash here, no one quickly, like quickly to like to spring the people in no. Yo ma me na wase we no nyade se ye bedom bebre ye nyina prasumwie na emom ni abetomu an se kpekpe na ho wan na woso opete yo hene ben na woso opete kwaku yenkwe Yankwe It is in the Ghana and the Hiasumdwe because I don't know why a cool ba Homowo Festival na entokwa ABC sese Accra for sese eri asem gredi eri asem ni asumdwe so ni nkran asumdwe ni nkran me ho yen kesenka abro na ni nkran na feri asumdwe so ni nkran eri asem gredi empanifo nya bibi mfa ho na mo ntime emaye ento be see the police for now start investigation omo mutututuo no omo me basabasa na etuo ebeda na war na elipa me ewu ye no police for start investigation na many coach amansen no e district na chide be form be am tam no kufu na obedwam ama so ata no asem no ne puma sibre obetima kire wa adwen ama me e wo comment section aha yi Penyah block media Accra.